أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Yüce Allah müminlerin yardımcısıdır. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Müminlere yardım etmek üzerimizde bir gerekliliktir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Konstantiniye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir. Müslüman-ı aziz, sala hicret-i ya penci müşrik etmek ki el-harba Uhud'e ev tışta niyet girin ku Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabiye ve şhale raken tekna şberve ki biyan erişe ki bedne ser Medine Müslüman şhale raken serve Peygamber aleyhissalatu vesselam gel sahabiyet ve şevri domahyavel gel sahabiyet ve ev beryaret danku د باجار ده د مدینه ده کو ندر که من مدافع خواه بکن جبو کو و مدافع خواه به هزجی بکن خندک کولان پیغمبر علیه السلام الگل صحابی خواه کولانا با خندک آده و شکلی خندک آده صحابی راستی برکت بید یعنی طاطه که gelem azı hendit ene neşen bişkene bejine Peygamber aleyhissalatu vesselam bu Peygamber aleyhissalatu vesselam de se derbada ve tatı şkenedir her carak u derbet deynete agir jetçede bu Peygamber aleyhissalatu vesselam ve her careşin beji Allahu Akbar İşte hinge sahabi bisyar etken ya Resulallah ma'nava se derba çi bu Peygamber aleyhissalatu vesselam beşdava Fetha Şam'ı ya Yemen'i ya Kisra'yı velhasıl devlet bu vakti yeb Khudan hez Rabbi alemi mizginiya fethava damen Müslüman ve tangaviyeka ve deneku bajarê xwe parêzin. Gelo de bajarê xwe şkı ji vê êrîşa müşrika parêzin tu wextekî hû de Peygamber aleyhissalatu vesselam ev mizginiyet heddane sahabiyê xwe. Heta münafıqa evê ku bi dev bi şekil Müslüman bes dilê we de îman ney yariye xwe gotinê Peygamber aleyhissalatu vesselam et kirin haşa. Gotin em neşên taze herin hewceya xwe ya deznivêjê pêk bînin Peygamber ve o sahabiyet xwe mizgîniya Kisra'yê ditin ya Bizans'ê ditin ya devletê Mazinê ditin. Bes Rabbi alemi azze ve celle Peygamber ve sahabiyet ve da'va da nacih kirin. Hajboku sahabi gehne ve mizginiya Peygamber aleyhissalatu vesselam herem beyraka İslami nuhra İslami şbu ilahi kelimatullah Müslümaneti
الهرم بلا بكرن نجد وقت خليفتيا حضرة عمر ده حضرة عمر رضي الله عنه بن قمانداريا عياز كري غنم رضي الله عنه ده وكو خالد كري والدجي رضي الله عنه في أردية ده ودنا في أردية ده هزار صحابي جهين وفتح ديار بكر مسؤول الجلده اف صحابيين ها اف أردية إسلامي جبو فتح ديار بكر الدين وبآريكارية رب العالمين عز وجل ديار بكر فتح الدين توينا بردجي كان شهيد صحابي شهيد بن نزيكي سه صحابيا لقابيجي قبراوا والديار بكريا بفرنجه صحابيت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بفرنگ دیرو که دا مسلمان شبوکو نهرا اسلام دنیای بلاف بکن شبوکو انسان اشتاریتیش جهالت ظلم خلاص بکن شبوکو بیگناه بندستا مظلومه شنخوشیا آزا بکن تشتاش وهاتی خباتش وهاتی ودريا الله عز وجل دا جهاد كرين ورب العالمين عز وجل جي آري كاريا واوت كرين وبقى به ام دولة سري دولة سري وجهاد وخبات ام وبردادا دوا مسقفتا دا ام بيجن دوا هريما دا ما رب خوي ناس كرين ام وعبادت رب خوات كرين بو وقتی تا گوتن فتح یعنی اسلامتیه دا دین متا اشغال نینن کو هر تا حرمه که بله ظلمه الانسانت و بکتن زنگینیت و بخابینتن و ملت بکتا بندست خواه بکتا کوله خواه بکتا اخسیر خواه تشتکا هو دین اسلام دنینن حالا دین اسلام مسلمان جبرکو و حرم اشتاریتیه ظلمه خلاص بکن جبرکو حضور و عدالت و خوشی بین نابوا ملتا جبروه که او حرم دنیای اشتراف مسلمان آده هاتین فتح کرد مسلمان دیرو که ده او مسئولیت خوید بک ایناین بس مخابن ابروگه او اردکو بجهاد آوا خبات آوا بخون آوا هاتیه فتح کرن ما مسلمان ده ابروگه او حضورا کوا اینای او عدالت خوشیا کوا اینای ما مسلمانا مخابن ابروگه او نپاراستیه همیشه برکو امشوه معنویات دور کفتنه بجهيوية مش رب العالمين عز وجل أوكو رب العالمين عز وجل ديسا معنويتك ديسا باوريك بدتمكو براتيك خيرخوازيك بدتمكو بدتحمي هريمة أمتا إسلامكو قال إيك ببنا برات ببنا خيرخوازيك خيرا إيك دبن آريكاريا إيك بجن دست إيك بجرن داكو ديسا او حضور وعدالات وخوشي بيتن رب العالمين عز وجل